tubwire madongo zari kaguma guseka jewe sinobishobora habe niyo byogenda gute sinoshobora kureka guseka kuko nibwo buzima bwanje naba mfite ibibazo kuko nababwiye mfite umwana mu bitaro habe niyo byo bimeze gute no bafite ikibazo komeza gute sinshobora kureka guseka nibwo buzima bwanje haba muhira haba mu nzu haba muri societe haba no mu rushenge ahantu hose uzobona ndiko ndaseka rero wowe bizabigora uzihangane kabisa nyihanganire ko niko nteye niko ndemo nibyo buzima bwanje no guseka naho ntoba kuzi ukamvugisha gusa mbasetse nibwo buzima bwanje tuzombona ndakaye tikikunda ntikibaho muraho bakunzi ba Mado TV show mumeze neza ndashima Imana uko mubibona ndakeye shobora kuba byenda ndakeye gutya ku mubiri ariko ku mutima nkeye hanyuma ndabasuhuje mwebwe mwese bakunzi banje inshuti zanje abavandimwe banje uvuge gute abafana banje ubundi hariho abafana akaba n'abakunzi abafana banje abakunzi banje inshuti zanje mumeze neza mwese aho muherereye Imana yo mwijuru ibagirire neza kandi baho umugisha Imana ikomeze ibagirire neza abafite ibibazo ibasange ibasure basengere umwami Yesu Kristo aje mu byanyu abyivangemo abarwayi bakire n'abameze neza nabo n'abafite icyo bagezeho mugisangire n'abandi muza musangira pana kugira icyo ugeraho nk'umara reke gusangira n'abandi hanyuma rero ndabasuhuje nkuko nari mbivuze kubatanzi abashashe kuri Mado TV show nitwa Mado Yvonne ndo mama w'abana benshi ako nari maze iminsi ntibwirana kuri channel kandi namwe nti mukimbaza ngo se ni gute nitwa Mado Yvonne ndo mama ndo mukobwa w'abanyabyinshi ikiremwa hanyuma rero uyu munsi nifuje kuza kubaramutsa gusa nta kindi kintu na kimwe cyanzanye ni ukubaramutsa kubabwira ngo mumeze gute naje kuramutsa itorero ry'Imana no kuvuga ngo umushumba iyo amaze iminsi agomba kuza akaramutsa abakirisitu mumeze neza abakunzi banjye ndabizi neza kuko hari abakunzi baba bari tayari akushizeho kose bakakareba mumeze neza uyu munsi naje kubaramutsa gusa kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza hanyuma rero jewe ku giti cyane meze neza gusa ndagwaje ntimeze neza cyane ndagwaje naho mba naje kubayagisha mugani w'abarundi ariko ntimeze neza kana kanje karagwaye ariko minsi mike kazoba kakize nimunabikana nimubyandika muri komanteri mukambwira ati dushaka kureba umwana agwaye mu bitaro muzambwira nzotwara kamera mu murebe ariko numvishije ko kubera urukundo mbakunda numvise ko ngomba kuza kubaramutsa kabateramisha tukavugana tukayaga ubundi naho tutaba turi kumwe gutya ariko tuba turi kumwe uku nyine mpa kureba nawe ukandeba tuba turi kumwe dushobora kuyaga washaka kugira icyo nsubiza ugasubiza muri komanteri cyangwa ugasubiza inbox kansubiza kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza tukaba inshuti tukasabana ubundi nikiza gituma mutanyandikira abakunzi banje banashize nimero hariya hasi ariko nimuza munyandikira kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza okay uyu munsi mbayagisha iki kandi bico mbayagisha ese ubundi ko nkibuzera ko nkibuze bandugu no kubango uyu munsi nabwiye cameraman ngo sintegura ndaza gusa nabona icyo tuvugana takibona dukomeze tugire gute dukomeze tubane naho nozano nkicara gusa kantunga kamera mukana mama mukeneye kundeba mama mukeneye kureba bishop wanyu
hanyuma rero nkuko nabibabwiye muri iyi minsi hateye amagiripe menshi pe. Rero abakunzi banje mukomeze mwihangane, ariko umuti uhari reka ndangire abakunzi banje umuti. Atari abakunzi banje simbabwira, iyi nkorora ikintu kiriko kirakiza iyi nkorora kugira ngo ikire neza igende. Jewe mu minsi 3 ishize sinariko mbona n'uyu mwanya mvuze hano, ikintu kihagikiza iyi nkorora ni indimu. Ufata indimu n'igitunguru na tungurusumu. Naje uwo muti n'umuntu wawundangiye nubwo bibishe nje narabigize birananiye. Na tungurusumu na tangawizi, ugakata igitunguru ukarapa tungurusumu ukarapa tangawizi, warangiza ukabifata ukabiteka, sibyo? Ukabiteka bigatogota. Indimu ukayikata gutya gusa ukayitereramo ukabireka bigatogota. Zamara gutogota ukabikura ukanyuza mu kayunguruzo y'amazi ukayanywa. Bibaye na ngombwa ufite n'ubuki ukamenamwo akuki kugira ngo hano ku mutima horohe. Vraiment hari inkorora imwe idasanzwe imeze nabi. Rero abakunzi banje uwo niwo muti mbahaye, simbahaye umuti ubwo mwari mugiye kuza ngo muvuge ati noneho Mado yaje nta kintu na kimwe yavuze, agira gutya araboronje karaseka asubirayo. Ariko n'ubundi ariko hari abantu bamwe ejo bundi baherutse kuvuga ngo ariko Mado ngo akunda guseka kuri kamera, akunda guseka ibiki n'ibiki, batuma umushuti wanje muzatubwire Mado ngo azoza ariko aguma guseka. Jewe sinobishobora, habe niyo byogenda gute sinoshobora kureka guseka, kuko nibwo buzima bwanje. Naba mfite ibibazo nkuko nababwiye mfite umwana mu bitaro, habe niyo zoba bimeze gute no mfite ikibazo komeza gute sinshobora kureka guseka. Nibwo buzima bwanje, haba muhira, haba mu nzu, haba muri societe, haba no mu rushenge, ahantu hose uzobona ndiko ndaseka. Rero wowe biza bigora uzihangane kabisa, mwihanganire kuko niko nteye niko ndemo. Nibwo buzima bwanje no guseka, naho ntoba nkuzi ukamvugisha gusa mbasetse. Nibwo buzima bwanje tuzombona ndakaye ntikikunda ntikibaho nje mu buzima bwanje sindigera ndakaye. Ni ukuvuga ngo nje kumva neza dushobora kugira ico dupfa. Noneho rero hari ukuntu umuntu yikomeza bari ikintu kiza kigora ni ukuja gutangira mugenzi wawe ngo mbabarira. Jewe kiza kingora pe, kaba no kureka ariko nkakureka ku mutima nyine bitamereye neza, nkavuga ati bimeze gutya na gutya, ariko bikananira kugira gute, bikananira kuza kukubwira ngo mbabazi. Ariko nkavuga ngo Imana yomfashe nkagira ibahati nkabona gusa uriya muntu arandamukije. Iyo ndamukije gusa nawe umbwira ngo bite, ndana mu mutima wese kavuga ati noneho mboneyeho kumuvugisha, aho kumuvugisha harabonetse kabona kuvugisha. No kuvuga ngo iyo twagize ico dupfa, kintu gusa njewe kiza gituma noba no kwiza n'umunsi ntakuvugishije, imba ntinya kukuvugisha kubera ko ntabanzi ikikurimo, ntabanzi ngo warakaye cyangwa ibiki. Ariko iyo uvuze gusa ngo bite Mado, nza niruka kaza nkakuvugisha. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwanje buba ari ubuzima bwo guseka gusa, kandi ni ukuri nokangura n'abandi bantu. Uzi ko hari umuntu ubayeho mu buzima n'abandi bazatinya kumuvugisha, kandi wanashaka atanagira n'umutima mubi, agira umutima mwiza, ariko kubera ibyishimo bikeya aba afite, abandi bantu bakamutinya, bikaba bizotuma bamwita n'ayandi mazina kubera kutisanzura ngo abe yose kashagire gute. Abandi bantu bakamutinya bakamwita ayandi mazina, azarengwa, agira umutima mubi, ibiki na biki. Kandi mu mutima utazurengwa, ugira umutima mwiza, ariko gusa kubera ukuntu uba wifata, muzamureka duce mu maso hacu hace. Nubwo zenda umutima wawe ubabaye, ariko mu maso iyo hakiye vraiment biba bimeze neza, nta nico guhungabanya, nta niho gucisha mu ijisho pe. Habe niba ufite ikibazo kimeze gute, ntaho gucisha mu ijisho, kuko bukeye nyine muzamureka duce abakunzi banje tugire ibyishimo. Na Bibiliya bivuga ngo tugire se ni gute ivuga hajya ni ibyishimo
muri Yakobo kangahe? Muri Yakobo 1 no ku murongo wa 2 gutya ngo n'iby'ibyishimo nimba ari gute na gute muzamureka tugire ibyishimo duce tumere neza twishimira abandi bantu tugire gute. Mureke mbabwire kano kantu kandi byari ngombwa kukavuga ariko mureke nkababwira kandi ndakabwira abagore ni ukuvuga ngo hariho abantu baba bazi ngo nimba njewe ndasabana n'abandi cyangwa sinisanzure nagera mu bantu ugasanga ndacecetse meze gute. Umuntu yeza kugira ngo bite ni sawa meze neza ugahushuka noneho wa muntu bagahita babona ko ari we muntu agira ubufura, ni umumama uza witwara neza, ni umumama utagira ingeso ibiki na biki, ugasanga wa wundi bisanzura nyine avugisha abantu bose yaseka n'abantu bose ibiki na biki bakazana iyi ni ukuri mwaribeshe pe, ntabwo bihuye n'inkisi n'ijuru. nshobora kuba meze kuriya nyine nitonze bakabona ko nitonze nazashika mu bantu nkitonda biki na biki nkiyoreka, ariko byenda indani hari ibindi. Ni ukuri ibyishimo by'inyuma ntabwo bihuye n'indani mu mutima, cyangwa ngo bihure byohura n'ingeso z'umuntu, ntaho bihuriye habe na hamwe. Ushobora kugera ahantu hari n'abagabo gusa ukisanzura ukavuga ugaseka abantu bakabifata nk'ibindi, ariko rero cyo mbabwiye muza muca duce tujye kugira umukushi ku mutima mwabaye gute barenda bakwita kuzurengwa ngo bikina biko byanda mu mutima atari ko bimeze kugira ngo wikumakume ngo babone ko witonze babone ko ugize gute, no ntaho bihuriye. Tuzaduca sinzi ngene yosejije tuzaduca mu maso hamere hace hamere nk'urutare ndabihujije ubuzi bidahuye hace hamere gute aya hameze nk'urutare nahakomeye hace nyine umuntu nakubona abone yo kuramutsa. Uzi ko hari umuntu uzubona ni ukuri ko Imana hari umuntu uzubona wamubona gutya ukamuvuga turiya muntu numuramutse yambwira nabi. Abo bantu barahari kandi turabatunze. Gutya umuntu yakubona akamuvuga turiya muntu numuramutse yambwira nabi, cyangwa se uriya muntu numuhera ngo muramutse, ariko n'undi wamubona gutya ukamuvuga turiya muntu ngomba kumuramutsa. Ubundi je nkunda mu muri ibyishimo nimba kandeke kuvuga umuntu uzunezeza cyane ku byishimo zamuvuga ubundi munsi turi kumwe, ariko muzamureka duce tukire ibyishimo tuba abandi bantu batubohoke. Uzi ko hari umuntu wo gukeneraho ubufasha, ariko kubera ukuntu uba umeze, kubera ukuntu uba udakeye, kubera ukuntu utaba wishima, akaba yonatinya no kugusaba bwa bufasha akabura aho aguhera. Muzamumera gute? Usabana n'abantu bose wishime, umuntu nakuramutsa umusubize ubyishimiye ubyitayeho, hapana bitewe n'isawa no. Ibyo ngibyo tuzobyita kurengwa, tuzobyita umutima mubi. Nimba uko inabikora tugufashe nk'umunyamutima mubi, nk'umuntu uzurengwa nk'ibiki. Zamureka duce mu maso hacu twishime tugire ibyishimo bive mu mutima tubibone. Ni ukuri umuntu utishima haze no mu nzu y'Imana ataza yishima atigikunda. Kandi buri umunezero wo mu nzu y'Imana uhera ku munezero hanze. Utagira umunezero mu buzima busanzwe tuvugira n'umunezero wo mu nzu y'Imana. Nimba mbeshe mwandike muri commentaire muza mwishima mugire ibyishimo mu nzu, cyane cyane abamama umushitsi nashika mu nzu mwishimire useke ubwire gute. Ni ukuri ufite ibyishimo umushitsi akagusanga mu nzu ufite n'ibyishimo, habe niyo utobona n'icyo umugaburira, habe niyo utomuha n'amazi yo kunywa, ntiyo gucisha mwijisho bavuga ati uyu muntu vraiment abuze icampa ariko yaranyishimiye yarankunze. Mana yanjye vuge gute muzamugira ibyishimo mu nzu, mu ngo zanyu, hanze, muri societe, kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza. Hanyuma rero Imana ibamugisha. Nabwiye ko uyu munsi gusa naje kubaramutsa kwicisha gutya gusa mu Kristo, ngire ngo abagwayi bandike raporo muri commentaire dusura abakristo bagwaye.
Imana ibamugisha kandi bagire neza. Yari Bishop wanyu Mado TV Show.